Orang sabu-sabu di belah tanah laju 5 hektar di pegon balai di pegon mosuji tinan di hei cho tengku. Hai tengku, nyo le wakaf ke ron tu sembuat, pu terima pu baik. Hana terima ni pu kalengkap. Tak terima masalah. Nyan harus tak kaji nilai ya. Peng sabu-sabu nyan pakai ban. Nyan ke tinan tak kaji. Harus tak kaji peng sabu-sabu. Menyedot ne hanggap peng sabu-sabu nyan halia kaku. Ne hanggap peng sabu-sabu nyan hana halia berarti hana sablau Mahana sablau ke bagi wakaf ke tanya. Teman peng sabu-sabu nyan halia ulun tuan hana ulun doa. Dia ba ulun suro nyon ya haji. Ditanya kiban tungku lun tuan lumukat di Malaysia di Johor. Lun mukat atau mutuah haji. Napeng watenya pertuh ribe ya. Watenya pertuh ribe watenya 1 M. Hanam so mak peng 1 M watenya. Bayar tayang ilung ke hana ilmu hanang toh jawab. Lun jawab atau Abu Kumala jamun jawab sinawa. Ni orang awal mungkin ada dengar. Nyoken tu ungkit buat salah gop. Na si do urang sino ga nyan awai buat salah. Hai buat berjudi, menang. Di dua ngemekat sampai jaya. Getanyang buat sembuat di masjid bak ceramah Abu Kumala. Kiban Abu maka Abu berjawab. Nyan ubina peng bak Abu Kumala almarhum Abu Kumala Angku Syahbudin. Jadi berjawab nyan menya apabila na penggop dimna penggop urang hana hi medan dam judi pada teri urang lam nu kana turi le cina rayu kan nyan ne cho ubina pengyan pe sertuh ribaya ne sedekah ke masjid ne nian iaitu pahala sedekah kepada orang yang popeng wate menang judi jamun yang menang ne nian oleh taubat yang begah mengenai masalah apabila peng judi menan man peng sabu-sabu karena lun tuan hana lun anggap watenyan walaupun golom lun tumung elme hana nu anggap aten halia maka lun begah nyan peng nyan payah ta pulang bak po ni menya hana ta pulang bak po hana ta turi po le kaku tam sedekah danit kepada urung po peng nyan rupanya hana puah nunggu hana puas malung puas nunggu dia awaknya waktu juk sedekah katanya di saju jaro langkih saborga beberuh nunggu ruh 8 un meng 50 dia kena pulang sayang dia kan hana ruh pulang waktu dergam 8 un nunggu pertuh jaring pertuh nampak sedekah dak sembuh pi hana belina 20 lebih pas sembuh rupanya apa ajak pada tunggu lain teruk jak ke deh bak pelantur. Mana tungku pegahnya ke najis. Najis kon. Tapi lun berpedoman kepada dalam kitab iaitu kitab Matan Takrib. Wa yasihu bai'u mamlukin muntafa'in bih. Sah tak pula atau mamluk yang tak milik dia tengok muntafa'in je compan. Nyan nak kira compan ni. Tapi sabu-sabu nak kira cok manfaat. Hana pura. But hana pura je. Hana manfaat ba agama yan. Maka hanjut. Nyo lun jawab atau jawab li Abu Mudi yang watea lanti tas tapi ba mesti ulun tuan. Nyo kata ulun tuan dia buat tak kenyan.